Voin hi January ni som sang ni som ni pangania ni district hospital kal sipa kanum meka meluathi ni ani son fel to a ti hian achan bera chu 100 bedet na khum zom thaina tur hi la sak zo mangai van helam pang hi building thar tu ni wangin 100 bedet sun zonga turin helai mel uata hi an thia dar vekri ani tuna hian ti chuan building thar mel uat hi son phei to an tlo zoi zoi don ya su thiat me ka ni he district hospital mel uat lui su thiat me ka tuna han chuan he lam hi an sak zo to lamania meluat thara ani sonta chuan hei hi la chhun zom turani he taron el phei turani wang hian helai building hi thiat vek turani ta ti chuan he mi line hi chu hei kan huang hian ti hi din hunang ya i helmi building thar lama hian mi padam lo lam andari ani hospital thar mel uat thar lampanga mel uat lamai san luta ekan mong hian veilam satsu an la zo chi alowa achung po hi du thu samang tak chuan helam po hi an la zo fellow ni inalang hian ekan mong hian alon nok nei nuai ri ni maro chu mel uat lui lampang so thia ta ngai to wangin ain san lok thei talo ane ya step an chawanga ya nuông khóc mấy chuông bỏ này san chu mel uat la khelo te ka kanum theya tiyan step alon chau angai ne tiyan achung ni chu kan lavak lawang chan chu dam lo ten roma then khata na mu nom lo theya a corridor che hi kan la don ani chu ni chu dam lo na nia then khata mu shom the dam doi in room wat siam dan hi pin dan te nan tia buai tha ang reng khop mai thei then khata chuan kan hriat thiam lo chi khani mel viau mai hanom luai rem chiawang lem lu hei corridor tenin da nok ani meluat kha thiat ri ngai meu sia kan hriat takin dam do in district hospital meluat lam hi dam do in thar sakchun zom na turani wang khan hriat lo thei ni lowa ti chuan dam lo om na tur room buat sai ni chi alo ma se helama hein vom lu nok anga ya na sina kan thir thok ang khan dam do in pang ai tura ruam hal la ni lo staff ho office mo en mo thil poi mo dana mun tura khana rim chang ang in dam lo tin da nok tu na ri chuan dam do in ang tak khan uat polo om thei ri lova he dam do in 100 bedet sakahi zo thoi hei ni se aduam khop mai heng Kolsip district hospital atana 100 bedet kan nei theina ta na mala tu te kan fak om khop maya Kolsip mi pui mai ba Kolsip district te Kolsip district pon lammi te pon an la chhar thei tu
thil poimo le ro lu ani wangin sakzo thoi thoi hi kan hang lel tlang le ni na la eng poni se kumin kum top lama te chon sazo ve thei to nga dam do in thara nge khum za lai om thuai thei tura be se la tho me tuna hian Kolasi melua ta hian district hospital melua ta hian khum sam thum om thei an khum nei sang kha ai no nok nok ani ti kha pui ten setlang ila a tho me noi so garas sania ti chuan hela hi OPD ania ti chuan khila khi oma dialysis ti na mun kha ani chuan kan han phang tlang thuak ka nga lai hi hospital lam atang chuak lam zong kan kalani tuna hian chuan helai khuan dam doi zorna dam doi kan trin kha oma hi ge lu ton tira veilam om kha ania ti chuan a bul loka hian ayus om ve thonga clinic ani hal bokani ti chuan helai hi chief medical office CMO office kha ani chuan lama hian casualty kan ti mai lam kha ania helai hi tilai building a po hian engemoti na kha oma chuan zia ka kan muang khian casualty te laboratory tin hmu te operation theatre ani boka ti chuan hi trauma center zia ka kan hu pa mo trauma center ania ti chuan hela hian AB PMJ tina Ayush Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana tika BPMJ SY tina khania kalau tetan trauma center building kha ani chuan helai hian ambulance namo tu tetan lai man mai thei turin om boka yan hospital kan chu san to do na ni ti hian Kolasip district hospital hi Kolasip venglai area om alia hian ti chuan district hospital compound tanga han chua hian veilama son St John's Higher Secondary School te St Maria Gorgeous School te apan na kong ani ti chuan so kan mulam so Kolasip Trumpui area ni in marveng te Trumpui electric veng saidan ti vel pan na kong ania ti chuan ding lama hian kan han kilo chuan biakin moi tak mai biakin saklai alo ding ani nei kan muang hian Presbyterian biakin thartur venglai Presbyterian indan natur ni miang kan tia dik tak mo hi State Bank lui thin kha tuna chuan State Bank lui thina khan biakin thatak alo ding talua mai ani district hospital Kolasip an mai building kha ani district hospital compound damdoi zona country khania khi trauma center ani hian district hospital Kolasip
lu chho na kha an